أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okay everyone, in this lovely morning time, I would like to share you about Parsa. Jadi pada pagi yang indah ini kami akan mengajarkan kalian tentang perasa. Example, how we can say what air sudah habis in English. We can say the water is over. Contohnya, bagaimana cara kita bisa mengatakan air sudah habis di bahasa Inggris, yaitu water is over. And then how we can say ada 6 orang di dalam keluarga saya. We can say there are 6 people in my family. Dan bagaimana cara mengatakan ada 6 orang di keluarga kita, yaitu there are 6 people in my family. And then how we can say terima kasih in English. Dan bagaimana cara kita mengatakan terima kasih di bahasa Inggris? We can say sure mate. We can say sure mate. Okay, down for me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.